ola wa ibona muno byo kawo kita wa kuija yo kangole byo no ndo kita wo tuko kawo kita wo ba kwa chane ba saa 10 no mu saa 10 na ile obandu huo na amandu baende dola ya mikate matumbe mikate no buo saa isu ene no na kwenda ka mololi kawo kita we binda saa isu aliweza kwivia saa isu pe niweze ni ujobe andikwe na sabe stage na wita ngukungukwela na uye bukwa ngewa ya nguku special na ngewa tizana no mu chono na miuye nguku za koba na mayunambo myosa za yeke wa bandu za yeke wa ile sita wachesea na abingwa na jiyo na to yazi ayela itaona ile folikoni ya mdama na abingwa na ito yazi yu nigana ndi yusyo ko yupo ndio tabia nono ni siwenda kuja na wani sibalangwa ndo dio mwe ngo sokora bene bawe mwe kizo geza wasiwasi yungu ko drami na nalo zinoona bauta atuza to yazi yu bauta atuza imajuta atuza to yazi yu nono bai baba ndi yu zuba umani njei ne wako niwe ngomi avyo botani imani bube bube yu hai ndio tulanga yu yu kabaende wathini nike na wese ile ntwale anwa aike kuina wathini zwa ina wathi ugombe mwana kibetikina byo akikala kibula ndi malangi wa mbuluna wa lelo eni kibetikina akino tete ni wese tete ni wavujo tete ba ibandu wenda aka mogu ona aka ilio wakali gochoni jambo iwono kita na mbui tete tefujo tefujo weje betikina kangota bye kamwana kaani ukuna asinye na kuni wende kebetiko no kebetita kunye nye yutete nye no bezito ni bezitete no woni bezitete no mbandi ni sio kamba kibeti jamo nani kakuoni na tete nilikuoni kibeti jamo ya kamana nye dukambo so ni ukutandika mutandikile mudhugu siya ndo kuolie mbandi ona mbozi yo wakano mugoli ona kanizo konenga time sio dili hapo ndio ndilo na kunye ndita watete man. Okay. Mwana kibeti choke lile uchati ukaolothe ile wa Cindy Rudroko. Pwa. Tete wako mwana atia tulanga ile bele sia plastic. Ibele ile nandize kana yawa ibina dia ile video engewa. Klasia ndege ipetanga bile ekangoti monoko ndieza monogoti wenu ngewa. Ndieza diwenu. Wapi? Chati ukainge manodi oluyukelenge wa Cindy etaje wa Cindy kani twa baka yo tubota ko iko ndeni ngewa atete adala mbosi yake mano egwe ndoni ninge mbosi yake ndegwa ndoni timani nje haje ndo tona kuna moto komia ko we kwani we ni kuna mwana mkoko huo ange TV ninge junde witewo ine ngewe zipo tuko miakunda kono mudemboso kila mano akaleta bituga kila bituga au ayake wongu mimwe tua zabaido ndutu mano mbaka yune la tu sama tu ayitolanga yiwago yuma kundi sebo tete yuma kundi sebo mani nje iwo kelwe no ndu nensiya kugala nyina nati yo nande so mayiyuni ona kono nenda kugala lakini mbaza kwa mbea wewe tinguno mbozi kala huo uwe nisi aziozi ndo ndi maozi ndo maana mukone mubundise wewe mubundise ndo naona karati yuko yeye hela ndele hizo ndo kambikie muzio ne maisha mako ndo kambikie muzio ne nisi aziozi ndo ndo sije usine nguno na manana yeye mbanza yena yono ifeki tamokia mundu mukara kwa uju maniferi ina wathi neza wewe